Hashin céad amach go seach airad I damsa céim. Sa mi toilite ara go che I do loine a go ma eolach éid. Sinna Sophie Stevenson. Sophie, hello. Hello, Callum. Come to how? Mr. Gadorial agus ó héin. Glave thing. Ma gadí neist isco, cunne háisich usa a damsa. Well, ha mi iad damsa fat mo bheithe, chos mi le damsa géalach agus tap agus valley agus nu sin nirvani mu géchti na hús chun mi codum damsa céim dúnskich ik na station in Nutdal. Agus isco, Jacob seach airad a ha córsnú mi ein damsa céim. Well, an brita ha córsnú mi ein damsa céim, se gyfel net farstin cio, au gen rwyman le do chasa. Agus me bheith agat di a isam glwydd dwafas te gigs I anw, je a gig a biar a chórsnúcht. Wel, fa mi gyma ffors na chynnyri, gyndir mi codym concert a chwrdd doi, le trwy'r Chenetr yn Gaelig, cwtch di trwy'r a Quebec, agos cwtchoch gis as y fletyn y fic, agos fa beatboxers, agos ciolatrin, agos Chenetr en sasan agus fashion magadir chwarster glan heen. Oh, meiscacha idirlé. Agus me bheith agat di tug no, stoch is gan cwtchan a háteachan hawyd I tor siúla ianw le damsa cwtioch. Cwna háteachan iddo deachw y chéli no idd sbloed. Wel, han ni fi frigan tŵl a chicus agus a damsa ik jiffer fashion we're frigan New York agus cwtioch an Staten and in Canada an an Nidderví agus an sa Ruskutjoch, so han hier vi gema forsna a vi jiffer fashion agus a kan fi de jiffer dune an sa dune fashion. Macadídu. Well, Sophie, ha choma brí nucht amach agus ciad taing schon a bhí as a studio call dain.